الله أكبر الله أكبر. abaturage bo mu mujyi wa Sfax wo muri Tunisia bashamiranye n'abimukira bo munsi y'ubutayu bwa Sahara nyuma y'uko batatu muri bo bashinzwe kwica umuturage wo muri uyu mujyi. Ubuyobozi bwavuze ko izi mvururu ziri hagati y'abanyagihugu n'abimukira zaguyemo umuturage wa Tunisia zatangiye kuri uyu wa kabiri. Sfax ni wo mujyi wa kabiri ukorerwamo ubucuruzi muri Tunisia. Ni wo mujyi wa mbere kandi abimukira binjiyemo ubwo batangiraga gushaka uburyo bagera ku mugabane w'Uburayi. Fawzi Masmoudi, umuvugizi w'urukiko rwa Sfax, yavuze ko abimukira batatu bakekwa kuba ari bo bishe uwo munyatunisia bamaze gutabwa muri yombi. Masmoudi yakomeje avuga ko imvururu zikomeje gushyamiranya abanyagihugu n'abimukira zatumye polisi hitamo gukoresha ibyuka biryana mu maso mu rwego rwo kuzihosha. Impande zombi zihanganye zifite ibyo zishinjanya. Abanyagihugu bashinja abimukira kugira imyitwarire idahwitse mu gihugu kitari icyabo, abimukira nabo ku rundi ruhande bakabashinja kubatoteza bashingiye ku rwango rufitanye isano n'ivangura. Mu rwego rwo guhosha imvururu cyangwa kwirinda ko habaho izishobora gutuma ibintu birenga igaruriro, leta yafashe icyemezo cyo kwimurira abimukira babarirwa mu magana ahantu hitaruye hafi y'umupaka wa Libya. Muri uyu mwaka umubare w'abimukira bambuka inyanja ya Mediterane bavuye muri Tunisia berekeza ku mugabane w'Uburayi wariyongereye cyane. Ni nyuma y'uko abimukira bari muri iki gihugu babaye nk'abibasirwa kubera ko bahagera mu buryo budakurikije amategeko. Ikiyongera kuri ibi nuko igihugu gihanganye n'ibibazo by'ubukungu. Tim Harris Ishimwe, Ijwi ry'Amerika.